Salbrumno rangmari kwbang ongui tongo je sugbo lekha difia ba lekha baya arangno obahaino mangfile kaisa nukjak Congress ne MP Dhiraj Sahor ni nogo okoktoma manmani logi no Congress bodolno kebengwi yafri naharka Bharatiya Janata Party tang salo bodolne ha kotorne asukpang JP nadani naikulmung bai Congress bodolno kebengwi kothom laika bodolne ojama song aro manjak hastini kata মন্ত্রী okra eba MP Biplab kumar deb aro Congress bodolno kebengwi khok samani bo nukjak Biplab kumar deb no Congress neta Dhiraj Sahor ni nogo black money tang money kok manmani yagulo no bodolno kebengwi kok sakha Home Minister Amit Shah Congress ni Odisha hastini MP Dhiraj Sahor te binibu phayong banti Sahor ni nogo naikulmung khwlaiwi sengo ha kotor ni income tax bodol song tangsani phongjaro bebagai 350 crore rang manjak boroni oro tabok bo ar lekhamani samung pai sugyakho party mona twiwi tabok Rahul Gandhi ni faising bo sungmung kasawi tongkha tabok Congress bodol ni kwbangma ojama rok ni faising go mokol kaiwi na horjak BJP bodol song Bureau Report Kok